Nyame adom ya menne give us a center baden duayimu enu ahodo wo adwama so ne ye wo nipadua mu no one ye ba bedin komo medi afia amankwa tamakro koso amane na yin fi ha netie ebia na wutie di amawdofo bi eda asese wa ye ne sa be me na me mo akwa be aba ba cha me je so bia boko de Dr. Kwabi so ho ye nyame adom ya no chia na maye ba cha nyame adom so a 14th na ne ma me 1 year no sisi wonu mu di no achimontro na esa me ndai ani se me nda we ya 19 no nyame nkoso achete wo sa fa busuan na jamfo nyina se na mu ye na ye da no wo mbe ne sanso na me di ndro na ba we na ye give us GC mixture and the capsules okay enti we no kwato a woto ne mienu nyina de bomu we ni nsuo ene ne topaye wo fa nso a wo fa ne mienu nyina de bomu na tumi aboa na ne ye ni nipedua na kwa ne nyina fiti uti ebepem nan ase yare bia wo nipedua no se ye oba anase bema mepacho esa edema obonso bo ha onante kakra na ose na makoma bossa ene ese staircase anase steps ahodo want to mean fobi ede bia no na ese na akoma no bo peri mepacho wo akoma yare bia wo so anase akoma nsem etatete wo no mepacho wedro give us GC capsules ena afa eye ne mixture uto ni mienu bom no wanom na etumi aboa eno na nchen we dey say nyame adom na se memene da no wonom ba eye endpoint na se doctor eye hwehwemu na wo hwe se wo modwun so twa no eho wasem na yare bi wo mu a mepacho na wo kire mo adura wo mon kai se give us GC mixture and afa ne capsules wonom a ebetumi eden ede aboa be ma wo haw e wo odwun so twa mu ene obi wonom a de asan ya wo kokode ene empredu wo betumi asore kra ansa na de achen anase wa ba adwuma yi ene se eye ya huru na okọ huru no okọ e ba cho ye haw ena aba beto eye odwun so twa no mu enti e ba cho we dru a we hia anope no eye give us GC mixture ena afa ne capsules eno ene betumi aboa na be ma me pa cho etumi eyi haw ene sawa ma na nyina eden etumi edi efiri ho ede amawo edro yi be ma nom oba nom sane betumi aboa na ebre ne edo nyina unipedua no de bia na o complaini e na unipedua akwa ne baabi oha wa ha enne oha wa ha ade bechi oha wa ha no me pa cho enu nti e na give us Herbal Center yede yanka se ememu ha hama ene dubina yede aye edupai etumi di aba adwaman so eden etumi ede amawo enti oba bia be me bia me pa cho se oha oye be ma na oha ewo odwunzo twam no we drown here give us GC mixture and afa ne capsules eno akire ennem yarewa bi a etete wo ba ennem yarewa bi a etete bema me pa cho na ennem yarewa no edoso enti ye bese be bobo bi din ni eje bi na e bi a wa wo hwemi a wo tie mi wo be ka so ani amobobo e no me de ya mobi enti me de emfa me ho na emom no wo hwe onipedua no ni wo hwe se ne ani nsakra bi ebemu a ewo sebi se wo ye oba wo ba ho se wo ye bema wo bema ho na wo hwe eye ompaso agudie eye yarewa hodro bi ede ne ho abagimu a me pa cho we drown here eno na ye give us GC mixture and afa ne capsules yi enti wo ye oba wo mo se ebre ne edo nyina empampan bi asebi eye wahemfi hono eye tefiri hono ba wo hono na inso prikisini bi eta sensen won ho na sebi niam bi nso tete de fi wahemfi hono mo sakatoa na se ebre ne edo nyina no ase wuyi hu a eye na enkoyi a me pa cho we dra wo hia eye give us GC mixture and afa ne capsules eno na wo hia na wotumi anom na etumi aboa wo eno akire wobonse nsuansuan bi oba na ababagu sebi wahemfi na no hono mo no na etaye wo hene utedwudwi a eye nem yarewa anase eye infections ena abaji ne pedua ne de aboso we dra wo hia eye give us GC mixture ena afa ne capsules bema nso ebre ne edo nyina sebi ubema ho na bonse onsa ewo osa na nsuanso bi abagu hu na wodwi de bia na ne nsa hye ne botomu me pa cho kona kopa dupa nanom na ntumi ntu sa yare na se eden entumi emfama obi nso wonom a na nsuo bi sebi efifi ba manano eba ne nyina no yensen na wa kire se ennem yarewa na se infections bi aba ni pedua no mu se utumi tu ase give us GC mixture
ɛna afa ne capsules sɛ mo ya warefo anaasɛ wo akodonkua wo kanchime bi na wo sɛ yare no wo ho na wokoto aduro na mento ma nkwan ho oto a tobi ma odofo no na mo nyinaa mu nom na mo fantu yare na ase den na bibia no entumi nkonkan enti na no pay wo a eye ennem yarewa anasa infections bi etete wo anasa nipadua no wakoma ebre ne edo nyinaa no ebo na ebo boro so na mroyo aba nipadua no mu no eye givers GC mixture ena afa ne capsules ena wo hia no otumi akwakotobi na wanom na bibia no etumi akonkan enroi enye na ukọ herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ene bi eton aduro man Ghana mu bia na me pacho obenya givers GC mixture ena afa ne capsules na bibia no etumi akonkan e de ama ho enti kona kopa bi na to na afiya ye wo mu yi ene busumi nchemu yi wonya hoɔden na wotumi anya apɔmuden pa na bibia no akonkan na wodi akɔ nwuma so na ahoɔden etumi awɔ hɔ daa na wei ene ye osu aburobo no mintim nankasa penny di penny givers herbal mixture eno ne onim sense tobire mo ye we de ede yare ba akopɛ ene ebe yi ni tie di ene ntontom ahodo ye ne omo etetetete ye mfiefie ye nwuma mu ye mbro no ye mantemu ene ye mpeso ahodo nyina so no wo mo so mo bekenya mo ho wo mo behanya ho wo mo ban so de a yare ba akopɛ ene wo mo de bre nipadua no yare no so de eba nipadua no ene ebedi ninya eye nipadua no ena wo bebre na se eye nipadua no ene wo de wo haw ede bre no eno na Givers Herbal Center ye mpese besi enti ne ye bo okokɔ esan se ye so otumfo bebi obo no konkon bia na se ho ehu hia ne ye pa ebua eye yare a ye kan se etridi emaye mfe ndi agoro malaria emaye mfe ndi agoro aboa ntontom ene wo de ba wo ban so no wo beka wa wono no gya ye ne ye kan se plasmodium parasite ndi gu nti no mu eno na wo mu a na ede nsonsanso ahodo no ede ba enti me ba cho obi wo hono ma no pe ya wo hwem ya wo tie mi ne no mu ato aduane bia no ne kon anaju de suemu awo tie sine so ohyew de no emfifre te no ene ni pedua no popose che wo gine hu bia enyeye me ba cho ko herbal shop ana se ko pharmacy ko ayarsabia na wo mu nkonko yo uni pedua no hwehwemu se wo mu koye na wo mu de tudwasa o atridi emoni bia ba ni pedua no mu a me ba cho edura wo hia eye Givers Herbal mixture Givers Herbal mixture eno ena akoto eno na betumi aboa ma wonum na ato no aduane eno okon awo na tiesi so ewa na eni na enemu no me pa cho ni nyina no ase etumi etu herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop eni bi eton aduro bia no Givers Herbal mixture me pa cho anya na obenya bi wo ho no etumi anom na bibia no etumi akonkan eduro no be ma nom oba nom emofra omadi vinhye dumienu ekọ wo mo akwanya se wono mo ebe no Givers Herbal mixture ne bi na etumi adan etumi aboa na bibia na etumi akonkan ne nyina echi eboa mo nipadua no esipisita mina oye bia taiba nipadua no mo no ebra yetu malaria u fever ase etumi di ama ono na say boost wo immune system no enkomo na ebra na edo nyina no ebo nipadua no ho ban me na wakwakoda o sorry a o so na miti ena wakwakoda o so ma yemre de bia na o complaini se mena ya ba nipadua no mo no eye Givers Herbal mixture eno na wo hia na wotumi anom e boost wo immune system no na etutu malaria u fever ene typhoid ase dey etumi e de ama ya wonti ase eye 0543 22 24 70 0543 22 24 70 now ni eni nkomo yeda say Givers Herbal Center na yete one mon kano yem komra na ye ba ye betwaso